Hinalla turiykuna, emergencia punchawkunapi kachkaptinchikpas, Tribunal Constitucionalqa hinallam llamkamuchka llaqtata yanapananpaq. Ñuqam kachkani Iris Cárdenas, Constitucional willakuykuna chihirichik. Utkaychallaman qallariykusun ñawpariq willakuykunawan. Estado de cosas inconstitucional nispanmi Tribunal Constitucional nirhamun cárcelkunapi wichqasqa runakuna ñiti tiyasqankurayku. Kamachisqanku sentenciakunatam Tribunal Constitucional hatipachinqa. Ñawpaq pachakunapiqa manam haykaqpas hatipachirqakuchu. Código Procesal nisqapi kamachisqaman hinam Tribunal Constitucional sentenciakunata yupaychachichkan. Llaqta simikunapa punchawninpim Tribunal Constitucional musuq llamkaykunata paharirqachin. Llaqta rimaykunatam llamkayninwan kallpanchachichkanku. Cárcelkunapi wichqasqa runakuna ñitillaña tiyasqankurayku, magistradokuna kamarqachimunku estado de cosas inconstitucional nispanku. Imaninantaq chay? Cárcelkunapi wichqasqa runakuna sasachakuyninkunatam utkayllaman allichachinanku. Kunampuni riqsiykusun imayna kananmantapas. Cárcelkuna manaña aypachikuptinkum wichqasqa runakuna ñitillaña tiyachkanku. Chay sasachakuykunamantam Tribunal Constitucional Estado de Cosas Inconstitucional nispa nirhamun. Puñunasqa magistradokunam pichqa waranja tawapacha kimsa chunka suqtayuq yupayniyuq qillqapi kayta tantiarhamunku. Iskay waranja iskay chunka pichqayuq watakama ichapas Estado de Cosas Inconstitucional nisqata mana allichachiptinkuqa suqta cárcelkunatam wichqachinqaku. Karkasqa runakuna junta pasqallaña kasqankurayku. Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay, hinallataq Miguel Castro cárcelkunata. Chaynata tantiamunankupaqmi Tacna cárcel wasipi wichqasqa runa habeas corpus nisqawan yanapakuyta mañakurqa. Chaymantam yaqa llapallan magistradokuna sentenciapi nirhamunku cárcelkunapi juntapasqa runakunapa sasachakuyninkunata Poder Judicial allichachinanpaq. Derechunkuna kasqanman hina preventivo harkaykunatapas allinta hatipachispalla kamachinankupaq. Tribunalmi nirhamullantaq wichqasqa runakunapa mañakusqankuta umalliqkuna uyariykunankupaq mañakusqankuman hina yanapana kaptinqa yanapanapaq. Kay willakuytaqa manaraqmi kaykaqpas uyarikurqachu. Tribunal Constitucionalmi hatipachinqa kamachisqa sentenciakunata. Ruwachichkankuchu icha manachu ruwachichkankupas. Kay willakuypi astawan riqsipaykus. Tribunal Constitucional pakamachisqan sentenciakuna ruwachisqachu kachkanku icha manachu. Manam haykaqllapas hatipachirqakuchu. Ichaqa kunan pachamantam hatipachinqakuña. Qallarinapaqmi hatipachinqaku María Antonia Díaz Cáceres, quechua simillapi rimaqpa mañakusqanta. Paytam Carhuaz Provincial Municipalidad llaqta simipi rimanan derechuta saruncharurqa. Chayhina kaptinmi Tribunal Constitucional kamarqachirqa Antonia Díaz Cáceres yuyaqman Carhuaz Provincial Municipalidad manta pacha quechua simillapi willakuykunata chayachinankupaq. Hinallataqmi Estado de Cosas Inconstitucional nispa nirhamunku Perú suyupi Estadopaq llamkapakuqkuna llamkapakusqanku llaqtakunapi mama siminkupi llaqtayuqkunata mana yanapasqankurayku. Kay hatipaykunawanmi Tribunal Constitucional hawanja umalliqkuna sentenciakunata uyakuchkankuchu icha manachu. Sentenciapi kamachisqankuman hinaqa Ancash suyupa Carhuaz provincianpim kalaycha empresakuna runa simillapiña llaqtayuqkunata yanapananku karqa. Chaypaqmi umalliqkunaman magistradokuna iskay watata hurqaku. Kay tukuq mayo killallapim iskay watamanña juntaparqun. Kunanmanta pachama sentenciakunapa yupayninta Tribunal Constitucional yupachinqa. Código Procesal Constitucional nisqapi kamachimusqankuman hinalla. Qhawaykusun. Chunka suqtayuq watamantañam Tribunal Constitucional sapawata sentenciakunata yupachinqa. Código Procesal Civil kamachisqanman hinalla. Chaytam riqsirqachimun Marianela Ledesma, Tribunal Constitucional umalliq. Qallarinapaqmi hatipachinqaku iskay waranja chunka suqtayuq watapi expediente chaskisqankuta. Waranja iskay pachak iskun chunka pichqayuq yupaywan chaskisqankuta. Chaypim amparo yanapakuyta mañarhukurqa Gerson Laime Cervantes, Apurímac llaqtamanta.
Kunan wata expediente yupaykunatam puntarichkan. Chaytan pajarirqachirqaku pusaq punchawniyuq enero killapi. Chayna yupaskaña kaptinmi justicia ruwaypi llamkaqkuna yachay munaqkunapas utkayllaman tariykunqaku. Tribunal Constitucionalpa llamkayninpas aswanraq chihaqyachisqa kanja. Chay hinata llamkanankupaqmi reglamentuta allicharqachirqaku. Código Procesal Constitucional niskapa pachak chunka pusaqniyuq articulumpi tinkunasqa kasqanman hinalla. Llaqta simikunapa punchawninpim magistradokuna Tribunal Constitucional llamkapakuqkunapiwan tinkuykanakunku hinaspa kuyakuyninta chayaykachinku lliw peruano llaqtayuqkunaman mama siminkupi rimaqkuna. Kay willakuypi aswanraq riqsipaykus. Sapa iskay chunka qanchisniyuq punchaw mayo killapim Perú suyupi yuyarina llaqta simikunapa punchawninta. Chayta yuyarispam Tribunal Constitucionalpas ruwaykunata kallpancharqamun. Marianela Ledesma Narváez Sumaliscampim, Tribunal Constitucional, página web niskantakama runasimipiña llaqtata yanapachkan. Kinayataqmi Constitución nimantamun wasillaypi yachani, sutiyuq programatapas Castilla simimanta runasimiman tikrarqachimunku. Kina hawanmanpas Augusto Ferrero Costa, Tribunal Constitucional pi vicepresidente rimariskantapas Quechua simiman tikrarqachillankutaq. Tukuykunapaqñataqmi magistradokuna Tribunal Constitucional pi llamkapakuqkunapiwan huñurqanakunku llaqta simipi napaykamunankupaq. Perú suyupi tawachunka pusaqniyuq kaq mama siminchikunata chaninchaykachisun. Chay rimaykuna kasqanraykum Perú suyunchikpas hatun kachkan. Ñaña turiykuna runasimipi willakuykunawanmi kaykamalla chayaykamuni. Amaya qunqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube niskakunapi hatiykamuwayku. Tribunal Constitucionalmi llaqta simikunapi llamkaykunata kallpanchamuchkan. Llaqtawan astawanraq tinkunasqa kanankupaq. Huk punchawkamay.